حکومتا هرێما کوردستانی لەگەڵ ڕێکخراوێن نێودەوڵەتی کارێکی بێردەوام دکە دا خزمەتگوزاریان بۆ بێتری 22 کەمپێن ئاوارە و پەنابەر سینۆرێ پارێزگەها دهۆکێ دابین بکە. باوەڕ بکە ئەمت بهێنن یا باشە ئەدگەلما کوردستان و نەیا خراپە. مەخۆیت کە کەمپە بۆ مەچێکردنا ئاڤامە هەیە کە هەرەبامە هەیە وە لە هەندێک جارە قوتت بێ وەختی قوت ببێ کە هەرەژی خودێتوان چادرایە بزەحمەتە ئەوم بێژن بتر مجالێوانینە. Li gor amarên nefermî hikûmeta Herêma Kurdistanê mehane zêdetirî 100 milyon dolaran li ser awareyên li Başûrê Kurdistanê bi cih dibin xerc dike. Lê 650 hezar aware û 150 hezar penaberên Rojavayê Kurdistanê li Duhokê pêwistî bi harîkariyên berfirehtirin. برای من وجمان نایم تشتکی بکنم ملان کم تا وقتم ببحجنش گرما و رزیلی و حالی ما هو پیسترد با ولا جرام مدمدت انتش نادن و هوا. کارگریya parêzgeha Duhokê astengiyên dabînkirina xizmetguzariyan bo kempan eşkere dike û radigihîne got tenê di Kertê Kehrebê de zêdetirî 100 megawat kehrebe bo kempên Duhokê pêwist e. کجمه 23 میلیارد دینار و کلیت کهرباء پارێزگەها یسەر پارێزگەها دووکێ بەش لایەنێ شتایانێ کلیا کهرباء وەژی و حیوانە ژی وەکی ئەو شتای ڕێبەری گشتیا کهرباء دووکێ هاتیە دیارکردن من پێ تی وی های 23 میلیۆن لیترێت گاز بۆ لێ کۆدا ئەم بشین ئەوێ حساسە 100 مگاواتە وەکی دوێژن داینەشۆلی بۆ وان کەمپە li kempên parêzgeha Duhokê 35,394 şilter û 162 konên mezin û 3,898 kabîne bo awareyan hatine avakirin. Her wiha 8,332 şilter û 383 cure bo penaberên Rojavayê Kurdistanê hatine durustkirin. Di gel 26 bingehên tenduristî got li kempên aware û penaberan li Duhokê hene. Dema geftugoyên siyasî hikûmeta Bexdayê dengê xwe bilind dike û qebûl nake navçeyên madda 140 tevlî Herêma Kurdistanê bibin. Lê di mijara harîkariya mirovî bo awareyên piraniya wa ji wan navçeyan e hikûmeta Bexdayê bêdeng dibe û îdî tenê hikûmeta Herêma Kurdistanê li meydanê dimîne. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kempa Xankê.